Opštine Bugatić u 10 časova. Ono što je bitno za sednicu da je narod na Narodnom zboru tražio ostavke rukovodstva opštine, predsjednika, zamenika predsjednika i predsjednika Skupštine opštine, smatrajući da su oni apsolutno nelegitimni, da su izgubili bilo kakav legitimitet. Ja verujem da ni 10% ljudi u našoj opštini ne podržava više te ljude. Postoji puno razloga, sada ne navodim zašto su oni izgubili bilo kakav ugled i legitimitet. Velik broj ljudi se okupio ovde da podrži te zahteve, što je sasvim razumljivo i što pokazuje upravo to raspoloženje. Ono što je karakteristično da su ogromne policijske snage angažovane, ja ne znam, kao da se radi o teroristima. Znači, ovo je pošten narod koji želi svoju slobodu, koji želi da bira, da utiče na ljude koji će rukovoditi njima i upravljati na njihove sudbine. Znači, zaista, mislim da je to dodatno iziritiralo ljude, ogroman broj tih policijskih snaga i da je zato dobar deo ljudi i došao. Sama sednica po nama je apsolutno nelegitimna i nelegalna. Prvi razlog je taj što ljudi koji su se uredno prijavili da prisustvuju sednici, jer je javnost sednica zagarantovana statutom, nisu dobili dozvolu bez ikakvog obrazloženja. Dobar deo novinara nije dobio akreditacije da prisustvuje Skupštini. Zatim, 5 minuta pre početka Skupštine promenjeno mesto održavanja Skupštine, što je također skandalozno i nelegalno. Iz svih tih razloga mi kao odbornička grupa smo smatrali da imamo puno pravo da ne dozvolimo održavanje jedne takve nelegalne i nelegitimne sednice. Mi smo pokušali bukom na sve načine, znači dozvoljene, a to je pre svega buka, da to sprečimo. Predsjednik Skupštine opštine u stilu Ane Brnabić iščitao i na brzinu sve to, glasalo se onako i bez utvrđivanja kvoruma. Znači, jedna otužna situacija, jedan privid demokratije. Znači, jasno je da demokratije i sistema nema u našoj opštini, nema je ni u državi i ono što me raduje da je narod u Mačvi, u Srbiji shvatio to i da se uhvati u koštac s tim i da će u narednim, nadam se, mesecima rešiti ovo, povratiti državu, povratiti institucije u ruke suverena, a to je narod.